Pasukan FSB Rusia menahan warga Ukraina yang diduga sebagai agen mata-mata di Kherson. Rekamannya rame beredar di Telegram pada Kamis 29 Desember 2022. Ia segera dimasukkan ke dalam sel tahanan. Dalam keterangan unggahan disebutkan, seorang agen Ukraina ditahan di wilayah Kherson. Pelaku diduga telah mengirimkan data ke SB Ukraina tentang lokasi dan rute pasukan Rusia untuk serangan artileri berikutnya. Saat ditahan, tak ada perlawanan yang ditunjukkan. Selain itu diketahui pasukan Rusia meningkatkan serangan mortir dan artileri ke kota Kherson, Ukraina. Rusia juga terus-menerus memberikan tekanan di sepanjang garis depan wilayah Ukraina itu. В один тоже в этот же период мне несколько человек, получается, сотрудники СБУ, которые я просто по роду деятельности знал их, телефоны сталкивался, они мне позвонили, спросили подобные же содействия и с координатами, подтвердить, проходит ли через Олежки техника, которая шла со стороны Голой пристани. Там колонна, 62 машины. Они зашли, через транзитом проехали мимо Олешек. Вот это я вышел, я их подтвердил и все. Передавал только то, что слышал. Видео с видеокамеры наблюдения, наружного наблюдения, видимо, одной из заправок, которая расположена за городом на трассе, и в которой видно передвижение было военной техники. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!